DCI amechukua hizi kesi anazichunguza, lakini ni jambo la ukweli kusema ya kwamba katika simu mbili ambazo zimeangaliwa, kuna simu moja iko na chemistry practicals confidential ambayo imefanywa tarehe 18 mwezi uliopita, mwezi huu, na pia ilitumwa hiyo practicals paper confidential kwa hiyo simu saa 2 ya usiku ya tarehe 17, meaning wanafunzi walikuwa na hiyo karatasi kabla siku ya mtihani. Pia ilipatikana karatasi ya instructions ya confidential ya biology practicals paper 3 ambayo itafanywa Jumaa inakuja, na tumepata kudhihirishiwa ya kwamba hiyo paper ni kweli ina instructions na ni the same paper ambayo itashughulikiwa na mwalimu wa biology na hii shule katika kufanya practicals zao siku ya Ijumaa.